Saudara, di tengah kabar serangan ke Iran, militer Amerika Serikat melakukan uji tembak roket dalam latihan di kaki Gunung Fuji, Jepang. Marinir Amerika Serikat melakukan uji tembak 12 roket dari peluncur bergerak di lapangan tembak kaki Gunung Fuji, Jepang pada Rabu waktu setempat. Dalam latihan ini, 2 unit High Mobility Artillery Rocket System atau HIMARS dikerahkan untuk melakukan simulasi serangan cepat menggunakan taktik shoot and scoot. Sistem ini sebelumnya digunakan pasukan Amerika di Irak dan Afghanistan. Komando Pusat Amerika sempat mengatakan sistem HIMARS digunakan dalam serangan pembuka terhadap Iran. Sistem ini meluncurkan roket berpemandu presisi tinggi yang dapat mencapai target sejauh ratusan mil. They did today is they started at the high point, is what we call it, in the tree line. They maneuvered out to a firing point. They try to stay out here as little time as possible to remain as least detectable as possible. They fired 12 rockets, and then after they're done firing, that was 2 HIMARS firing a total of 12 rockets. After each launcher is done firing 6, they will then go to their next high point to maintain that little amount of detectability.